आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟପିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଶୁଣିବା। କେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଇଜି ଲାଗେ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଡିଫିକଲ୍ଟସ୍ ଲାଗେ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲସିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଇଜି, ଲସିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଇଜି, but to get back is difficult. Saying is easy, but doing is difficult. Getting education is easy, but getting knowledge is difficult. Thinking is easy, but action is difficult. Creating diversity is easy, but bringing unity is difficult. Misunderstanding is easy, but understanding is difficult.